Thir tu le ngai thla tu te kar thar tho tan ni chi bai le vek ule tun tuma chong kar top inkhe result ngai nom tak a train bul kan tran anga tin football Thu Leng te po ngai nom tak aum le bok chung te po chu thlir ngai thla khona nei le donang o kar top English Premier League in khel mo nom taka champion tum team te bula ma shoi mek tu Arsenal chon point thum lo chuakin mol nei tu season kal me kha che chelo tak Everton cho sikhat fain an ne Everton Stadium thara inkhel monom taka hian mol nei tu team hen game an ngam lo khop maya goal shot tum ni nei target a shot tum khatma an nei lova Arsenal team hen goal shot tum som pathum nei hian ball possession le in pass dik konga po achung nung jok an ni sia an lan tira Everton team hian an ngam lo hle achak phu jok an chak kan ti thei ten ani chu inkhel monom taka hi minute somni na Martin Odegaard ta ball pek thatak cho geokare chung gola atau mase gol mauta kal lovin Arsenal team tan chan uyom tak tur ane minute somni palina Declan Rice a corner pet cho O'Brien chun akutin alo beng atira tuman an molem lo niin alang Arsenal po hyang complain lem lovin video assistant referee lama ero alo lang chiang khop maya penalty O'Brien hen a choi zuita ane minute somni pasarina penalty hi goal khung thei lo tak mai geokare sun pe tin velama kozetin apeta Pickford hen dive dik ma se dan man ngai na aum lo ane sikhat fain ma an shoi zui bok first half hun pek bela geokare sa ball pek fing tak atangin bukayo saka chang goal shot thatak aron neya ma se goal mauta akal lo le first half a goal dang alu bel zui talo ane second half minute somnga pakhatna dinglam siratlan minute somnga pakhatna dinglam siratlan timber chu bukayo saka chon ball pe phei kevin ani hian boxa alu puya a shot thei mase saka tan ball pelet lehin saka hian gola apet nga la Pickford chon thatakin alo dan sak minute somruk palina right son veilama tan trouser tan ball pe phei le kevin ani hian dinglam kela ball apet nga la mase avan doi hle goal ban apet per dop ane minute som sari palina Odegaard ta ball pek atain saka chung goal shot nei le ma se avan nei tum ain her thei meu lo ane minute som kwana saka ball cross thazet cho Gabriel Jesus son gola chantir thei ma se ani po avan nei tum ani lova ahun thra nei amang tangkai ta chuang lo ane hei bak thil thleng danglam omzui talovin Arsenal hian geokare sa penalty pet goal manghen sikhat fain ne na anchang tihian table tharbera Arsenal hi kelsom pasaria point som thum pakonen ma an throi zui zela an hne tak Everton hi point som ni palinen somna an chuk thung inkhel danga Liverpool lam point har salutuk lavat ne na changin an king pui mol nei tu Tottenham Hotspur chu goal ni goal khatin an hne red card pahni phorna inkhel mu nom taka hian mol nei tu Tottenham Hotspur hian goal shot tum som pakhat an neya mikhwal team Liverpool hian goal shot tum sari nei thongin inkhel pumpui thera ero Liverpool team an chung nung zoka inkhel mu nom tak ero team pahni ten an chhop chuak ane Tottenham Hotspur Stadium ma inkhel a hin minute som pathum na Sabosla free kick pe thazet so Van Dijk chang gola atau Vicario chon thatakin alo dan sak ane minute som thum pathum na Xavi Simon chuan nunglama tangin Van Dijk chu arapa yellow card pek nizet ma se video assistant referee endik ania serious foul anga ngai nin red card mang no chu ani suita ane minute som thum parukna Gravenberch and box chunga ding Florian Wirtz-tan ball apelut moi takin ani hian tran goal zavin gola apet ngal bok mase Vicario chan thatakin alo ben sakle man ane minute somnga parukna Romero chesualin a ball pe chua chezet mai chu Liverpool in counter na huna an manga isakan ball line ekitike tan ape phei ekitike hian veilama Florian Wirtz-tan pe phei le hian ani hian through ball isakatan ada luta isakhen tlan lu puin goal hazet mai apet lut zuita ane chuti rolin isakhen apet goal rolin liam ane zuya lakcho angai ane
minute somruk parukna a goal le Frimpong chun dinglam sira Jaispen abum phele alam tir zak zak maya abum shrep no ball rong cross phayin ekitike chun dinglam kila atau lut Liverpool hian olsam takin ne nan changdon ni te point alang man mase minute somriat pathumna Tottenham Hotspur hian corner pe thazet an neya hemi corner ball run kal hi Brennan Johnson chun no pe tin Palina chun apet zui vele boka lau tak ni lo ve ma se a boy chhodeu noi ya tiang kar tang hin Richarlison chun chiang setin aron pet lut ane minute som ko pathumna Romero la ka Konate a fola Romero insum zo lo hian ato lui zau mai yellow card a choi minute som ro parukna yellow card alo mu to bok awangin second yellow card red card mang no chu ani zuita ane minute som ko parukna pahnia kimlo Tottenham Hotspur hian an sipor an su zo teu hle Vandi vena sim sak atrain Paulinia chun hun thra aneya Alisson chun lo dan sak man zawin ball perlet hi poro chang gola apet le mase gol mauta akal talo hlova Liverpool team anwa nei ta hle ane hemi nuwa gol dang alubel zui talawa Liverpool awa nei zoka tangin point hum an lo chuak tihan Liverpool hian mason chauze len point somni pakonen pangana anin suan chawa Spurs lam ero an game khel nong pahnia tlom ve hin point somni pahni nen som pathumna an chuk thong inkhel danga Chelsea team ero chakzo lovin mol nei to Newcastle United nen goal ni ve in pe hin anin ne tok he inkhela hian Newcastle United hian goal shot tum som pakhat an neya Chelsea lam hian goal shot tum som pali nei thongin inkhel pumpui thlera team pahni te anin Norton chok deu zak zaka anin khel a hmu nom hle St James Park ka inkhel hmu nom taka hian minute ni naleka Garnacho siam sak atang goal palmer chan hun thra anei ngala keeper arep teu hle mase goal mauta akal lo deu chia ane minute lina hemi tonga an counter atang hianin goal aluta dinglama train Jacob Murphy chan ball rong cross in Gordon chon alo volley ya Robert Sanchez ron thatakin lo dan sakma se ball perlet ro dan ngaina talawa ultima de chan gola ti boy tu nei lovin apet lut ane minute somni na a goal le ngal veilam atang Gordon a ball rong cross cho ultima de chuan ake dinglama lo tok koi sa win dinglam kila ball alir luta sinni fain ma an roi zui ta der ane minute somni pangana veilam sir train Gordon chan ball cross thazet ron nei le hin Voltama de hian apet goal le teu hle a over deu chia Chelsea defender te an noi thin hle minute somni pakona Chelsea an sipor an su thren yet somni panga zetala atangin Reece Jameson free kick apet lut veilam kila free kick hi moi zetin apet lut ane minute somnga parungna Pedro Neto chon dinglam sir train Reece James tan ball run pe phayin Reece James yang gola apet ngala goal lu ma deu hretin Fabian Sarton alo dang chuak man ane minute somruk parukna Robert Sanchez a ball back cho thazet mai cho Joe Pedro chang gola achantir Sanchez a ball back cho hi Joe Pedro hian tau koi zawin malek theu chu abum nal hle ball hi lu puin toi zatin apet gola an sipur asud zauta ane hemi nu hian Newcastle United tan hian Ian wisa ball back thazet maya tangin Harvey Barnes hun thra aneya boxa lupui man ma se apet ma chen Reece Jameson aron dang man ane hemi nuairo thil thleng danglam aum talawa Reece James red card an pek lo chungchang te roin soizui atitama ma se red card pek lo na turni om tak ero ani thong hemi nuwa soitang khan thil thleng danglam aum zui talawa point khata an trin zui ta ane tihan Chelsea an game khel nong panga trumthum zet draw result nen tum khat chau an chaka point somni pakwanen palina an la om zui ze la Newcastle United hi point somni pathum ne som pakhatna anom ve mek bok heng ho ba ka hian Manchester United po tlom le tange nge hin mol ne tu Aston Villa chon goal ni goal khatin an lo ne inkhel monom tak Villa pa ka inkhela hian mol ne tu Villa hian goal shot tum som pakhat an neya Mikhol team United hian goal shot tum som panga nei thungin inkhel pumpui thlera United an chung nung deuh zawk ni in alanga
avan doi zo kai ro an tang ta thong Villa pa ka in khela minute thum na leka Mason Mount ta ball vor thaset atangin minute thum na leka Mason Mount chan ball vor phayin Lindelof chan alo kheng chuak zau maya kun ha chang gola pet nga lin ding lam kila alut teu hle mase gol mauta a koilut man talo che che ane minute sarina Aston Villa hen counter nga ling goal an khung trap onana chun dinglam kila tlan McGinatan ball pe phein ani heng gola apet phaya Lemonson thatakin alo dan sak minute riat na McGina corner pe chu velam sir tangin matsen chun alo volley ya a volley phai hi Rogerson gola lo pet vele Kevin golban apera Villa team tan awiyom hle ang chu minute somthum palina kunhan hun thra aneya minute somni pathom na po Bruno Fernandes sun thra anei vele masin hun thra ne hi Emiliano Martinez sun tangkaya alo siam sak talem lova alo dan sak thale minute somni pangana a goal ta McGinson veilama tlan Morgan Rogers atan ball vor pheyin ani hian veilam sira ball atlan lu puya Leniero olsam seta abum no yin veilam kilatrangin moi zetin top corner a ball athlo luta goal khat fain ma an shwai zuita ane Mase United team hian suit vele mayin additional time ma Mathike san goal a khilai veilam sira kunha chubum atum ve ngota kunha hian olsam taka ball lak sakin boxa alu pui chiang zet le moi takin goal a khonga an sipur aron suit minute samga pasarina a goal le veilam sira train element son dalot abum no yin gola ball over luta Watkinson lo dang koi zavin ahnunga ding Morgan Rogers atan atok chia Lenny Rochen alo chek ne lo le peka du to ka pe theina hun thra ape Rogers in dinglam sira moi zetin ball hi apet lut ane minute samga pakuana veilam sir train Patrick Dorgu chan ball rong cross phayin kunha chun ti boy tu neilem lovin atawa golmota atawlo le deu chia minute som kona ben satanga ron lut United roll thar Saint la season ansipur asut teu hle dinglam sir tang ball alu pui chu rang takin gola apet phaya mase Emiliano Martinez sun thatakin alo dan sakle hemi nu hian thil thleng dang om zui talawa United team avan doi zoka tangin Aston Villa ero azonin tumsom an chakta tiyan table tharbera Aston Villa hi kelsom pasaria pointsom thum paruknen pathumna anom zui zela mashoi tu Arsenal chu point thum chawin an phak to lo ane Manchester United ero pointsom ni paruknen pasarina an chuk thong table mashoi mek tu Arsenal team bertu Manchester City lam point thum lo chuakin Mikwal team West Ham United chu sithum fain an ne champion tum team le tlak lau team in matsona hian City lam hian goal shot tum som pakwa an neya West Ham United hian goal shot tum riat nei ve bokin inkhel pumpui thlira po City lam an chung nong filor laka Hammers lam hian an ngam lo hle inkhel bo ruak tang taka hian inkhel tra minute nga na leka mol veilam sir tanga Fodena ball rong cross thazet chu Erling Haaland chung gola a shot nga la arelowa chun thatakin lodan sakma se ball perle thi Haaland hian gola apet zuile nga la arelowa tan man ngai na to lovin Haaland hian sikhat faya ma an shroina goal a khung hemi nu hian minute somthum pariat na goal khung la hian Serki chun dinglama ball atlan lu puya Erling Haaland tan ball pe pheyen Haaland hian Renderson ball ada pheile keu Renderson olsam takin gola khung theina hun thra aniya chiang taka pet lutin sini fain ma an shwai zuita ane City lam hian ngam zui zelin second half minute samruk pakwana Oscar Bobson Erling Haaland tan ball ape pheya dinglama tang ball alu pui hi alaya ding Haaland tan ball hi ape phei ane Haaland hi todibo ten lo ti boy ve deuh ma se tharum anei amang tangkaya chiang zeta gola pet lut lein he in khela a goal ni na le sithum faya an chakna goal ani zuita ane tiyan City khelsom basaria point somthum pasari nen patni na zui zelin mashwai tu Arsenal chu point ni chawin an phak lova West Ham United ero point som pathum nen relegation zone som pariat na anom zui zel thong
Spanish La Liga lama lut chho vele ta ila kartop in khel monom taka Real Madrid chan point hum lo chuakin Mikol team Sevilla cho Sydney fain an ne he in khel Real Madrid tan Jude Bellingham le Kylian Mbappe ten goal khat ve an khunga point hum an lo chuak ti hian Real Madrid tan a goal khat khung tu Mbappe hian Ronaldo calendar yara goal somnga pako alo khung tlin to chu aron ni rual ta chi ane ti hian table tharbera Real Madrid hikel som pariata point som ni patni nen patni na anom zui se la Sevilla lam ero point som ni nen som na anom thong table ma shoi mek to Barcelona lampo chakin mol ne to Villarreal cho Sydney fain an ne he in khelen Barcelona tan minute som patni na Rafinha chon penalty train an goal ma shoi a khonga second half minute samruk pathom na Lamine Yamal chon an goal ni na a khung le goal dang lu bel zui talavin Barca hian point hum an lo chuak table tharbera hin Barca hi khelsom pariata point som li paruk nen ma an shoi zui ta zela Villarreal ero point som thum panganen palina anom zui zel bok Italian Serie A lama kartop in khel ngai event lo bera Juventus le Roma te in matchona Juve lam avan Mizo ka trangin Mikol team Roma hi goal ni goal khatin an ne he in khela hian Juventus team tan Federico Conceição le Luis Openda ten goal an khunga Roma team tan Tommaso chon an golom chun a khung ve bok ti hian table tharbera Juventus point som ni pakonen pangana anom zui se la avan doizok Roma hi point som thumnen palina an la zui ve zen bok German Bundesliga lama pokar top in khel mu nom taka mashoi tu le champion line bok Bayern Munich chan ol sam taka ne na changin mol ne tu Heidenheim chu silifain an ne he in khelain Bayern Munich tan Joseph Stanisic Michael Olise Luis Diaz le Hurricane ten goal an khunga har salutuk lo hian point hum an lo chuak table tharbera hin Bayern Munich khel som banga point somli pakhat nen fal takin ma an shruai zui zela an ne tak Heidenheim hi relegation zone som pasarina zui zelin point som pakhat bak an la lo chuak lo ane goal difference lama in khel ngai event lo bera Paris Saint-Germain lamin har salutuk lovin ne na an changa an king pui mol ne tu Van de Foot chu silifain an ne he in khelen PSG han game an thunun shrim ma chakphu zok an ni zia tepo an lan tir in khel bo ruak tang taka hian PSG tan Goncalo Ramos an goal ni akhunga Desert Away le Osman Dembele ten goal khat ve an khung ve bok ti hian har salutuk lo hian round of 32 anin pet kai ta ane in khel result lam chu kal san taila football thulenga lut chho vele zoi donang o don trum chu Hansi Flick an Rafinha chungchang a soidana tang hian bul tran don ta ila Hansi Flick chon Rafinha hian choi moi a phu khop maya season liamta anga han chut phei chon ani tluk zo anom lo ane chutiang kara chuan FIFA base award kan hanti ang chia World 11 kan ti 5 Pro 11 a alang lo kha ama khop maya thil nui zatlak tak le fiam thu ang hiala ke chon ka ngai ane ani Ireland phu anom chuang lawa alang zinga tam takhan Rafinha hi an phak lo hle engtiang in nge Rafinha alan lo ti hi ka thiam thei bik lawa fiam thu nui zatlak tak ang mai chau ani tin asoi Neymar po FIFA World Cup a chon inlan atum ru khop maya media ten tun naya ankom na Neymar chuan World Cup hi tu na chung ka mathlir ania World Cup mai ni lovin final hi ka mathlir chu ane min tran tu te hna ka tiam du chu final kalu pui anga goal po ka khung nge yang chu ka soi chiang du ane kan ram team hianin champion no moi choi an phu wa chu kan ti thei ngei bokang ti hian Neymar chuan asoi Mbappe record thar asiam chungchang kan lo tar lang zau towa hemi chungchang hi kim changzo kin tar lang donang o Mbappe hian Sevilla laka penalty tanga goal khat khungin Cristiano Ronaldo wan kumsang ni som pathuma Real Madrid ta na calendar yara goal somnga pako alo khung tin to chu aron ni ruala ale pelero ale pael phak ta chia lo ane chuti rolin an statistic hi han enta ila Mbappe hian alo tluk chuang reng lo mai Cristiano Ronaldo hian kumsang ni som pathum khan Real Madrid tan
game somnga kheling goal somnga pakua akhung tling hem maya Mbappe hian Ronaldo record ronni rual tur hianin game somnga pakua kumsang ni somni panga hian a khela goal somnga pakua akhung tling tinane cho pui ero apui hem view mai an game khel zatero a in thlaw deuh hlek ane Ronaldo han kumsang ni som pathum khan goal somnga pakua akhung tlin ba ka midang goal khung tur sem sak tum som pali anei tel boka Mbappe po hian hemia hian atluk lo le Mbappe hian kumin chung hian midang goal khung tur sem sak tum ruk aneya assist konga po hemi kum le kumsang ni som pathuma Ronaldo assist anei hi atluk ta chuang lo ti na ane amai ro chu Mbappe chu aro pui rim Ronaldo record khum thei to lo turangai chu aron ni rual thei tlat mai pui hem tak chu ane English Premier League club Chelsea team ne na soizom lo man mai Thiago Silva chon ni jang khan thu tharon nei ta hian Chelsea lama chon akir talem lova ama ne na soizom an lo angchi kan ti dang te po azom ta chuang lova thom nei lo mai FC Porto lam chon an seng lu thu an soi ta mak mai Thiago Silva hi kum khadai Porto hian contract an zia puya kum khadang zia bel pui thei turin in rem na an nei pui bok Thiago Silva hi kan hria tang khan hian Paris Saint-Germain te AC Milan tan mai ba ka Chelsea tan te polo in lan to ania season niam ta khan Fluminense team tan khelin a che tha hle ma se season atop rolin in rem na an nei zui talova club chu sanin tuna Porto team chon an seng lu thu an puang ta ane Porto B team tan Thiago Silva hi aloin lan ve towa senior team tan kum upat lama ain lan ve le don ta ane Mikel Arteta point Declan Rice su afak khop maya karto pa Everton laka anchak nu khan Declan Rice chungchang hi ron soi Mikel Arteta chon ani hi mak zinga po makdang lam tak ani ya khoi muna po atlan thei ane hroi tu thatak ani ze field chunga alan tira ball athiam dan thei pui tak ane atlan thei emma tlar hnunga tura kan tin ading theya tlar lai le tlar hmalam tura kan ti point thei zel bok hetiang player makdang lam hi chu an piang zen lo tin asoya khovela player thaber ani thu asoi zui bok Liverpool lam point ni jang khan thu tharon nei vele ta hian English media ten antarlan dan chon Celta Vigo defender Oscar Meganza chu senglu antum ni hian alanga ani senglu tur hian in sumpo the chhuanwal an hrelo anne Barcelona youth team tana loin lanto Meganza hian tu anei sho khop maya tundin huna Newcastle United le Brighton point senglu antum thu anlo seito anne Liverpool hian antlar hnung lam thom chak bel antum na konga senglu antum don ta ane Hei mai ba kan Liverpool lam hian mithar dang senglu antum na konga Lucas Beval chu senglu antum thu puan ania Swedish international player tuna Tottenham Hotspur tana khel mek Beval senglu tur hian hin sumpo the chonwal anin hom thu an soi Tottenham Hotspur lam hian an ui ang reng khop maya chuti rolin aman atan Euro makta doi somruk the chuak ngam anom chuan shal an pui tilem lo thung ane Liverpool hian hetiang zat the chu anin huam chuan an senglu thei mai arinom Arsenal lampoint ni jang khan thu tharon nei vele ta hian ayo boya di chu senglu antum ngei ti an puang chiang ha an club sporting director che chak tak Andre Berta chon ani mana hian Euro makta doi somni panga an nei to thu asoi Arsenal team hian boya di hi an senglu ngei arinom chhoutran ta hle Chelsea lampoint ni jang khan thu tharon nei vele ta hian tuna Cagliari team tana inland mek Marco Palestra chu senglu antum thu puan ania Palestra senglu tur hianin sumpo the chhuanwal an hrelo ane chuti rolin Palestra hian tu anei nuala tundin hmuna Chelsea mai ba ka Arsenal le United te point senglu antum ve mek bok Palestra hlut na hi Euro makda doi somthum panga atanga somli vel ni tura ngai ane hetiang kara hin Chelsea lam ve ken ni jang khan thu tharon nei vele ta hian River Plate forward Subiabre chu senglu antum thu puan ania yan Subiabre senglu tur hianin sumpo River Plate ina an phut za chu the chu anin huam don ane amai ro chu Chelsea hian elpui lian tak ero an nei do na
kumsom pariata upa hi Barcelona point senglu antum thu anlo seito ane transfer kong kalawin hong tura sabrabre malam hun tur hi achiang turangai ane Florentino Perez point nizang khan thu thar ron nei ta yin Spanish media te chun antarlan dana Jurgen Klopp chu min tumin abiak mek thu an soitlat mai kan hriatlan ang khanin Alonso laka Real Madrid lam hi anlung oi lutuk to lova result tha anei pui lutuk lo awangin tundin muna UCL le La Liga lama basen phak lo hle athak tu tur anjong chaume ka antlapina andu thu ansoi no lo nol to tu Klopp hi Peresen min atum ta thau ane season kalme ka ero indoor antum lem lova season kalmek atop huna Florentino Perez in Jurgen Klopp hi senglu atum ngei don ti na ane Liverpool team tana loin lanto John Barnes point nizang khan thu thar aron neya Liverpool chan Anton Semenyo chu senglut lo tura adu thu asai John Barnes chuan Liverpool team hi tundin huna anto to emema an boina potlar malama lu tur zok thlan konga ane chu wang chan Semenyo hi luta se boina anin siam bel mai ani do na tu bernge lu tang ti hian boina athlen don ane alut lote anlung oilo anga chu chun tlap chunga borok thalo asiam le ngei bokang chu wang chan tu na an nei sa te mangtang kai mai turin kaduwa mithar sengno boina nei le chiam kha thil tu lo takani tin asoi zui bok Lionel Messi chan Mikel Arteta chu the best FIFA award semtaka hong coach tra ati pathum zinga aziak tela hemi chungchang hin Mikel Arteta hi journalist son zona azota coach tra ati Lionel Messi pathum zinga itel hi engei ngai dan ti hin azot Mikel Arteta chuan thil lomom tak ane hemi chungchang hi chon soitur kanei tamlutuk lava khovel history of football player thaber te zinga mi Lionel Messi mewin coach tra ati pathum zinga katel hi thil lomom tak ane athil clear athati achianga thaber kani tero kain soilem lova amai ro chu Lionel Messi thil clear dan hi adik le hetiang ang zonga min lo ziak lut ve poi kalom emema khovel football history player thaber te zinga mi ani tin Messi chungchang hi asoi zui ane Bayern Munich lampoi ni jang khan thu tharon nei vele ta hin Manchester United forward midfielder tepo kan ti thayang chu Bruno Fernandes chu senglu antum thu puan aniya Bruno senglu tur hin euro makta doi somnga chu the chu anin huam thu an soi Bruno Fernandes en tun na mediate ama chon na sakhop maya hemi chungchanga hian amorim po atong chuak to nge ane anin kari athalo chhongem ti zona lian tak auma Saudi Pro League in anlo helve seka Bayern Munich in thom anron nei ve sek bok Bayern lama hianin Bruno hi akal thut tepo arinom chho tran ta hle Manchester United lampoin antarlai lam chu thom chak antum nge ti achia nga nizana mahan The Guardian newsin atarlan danin Al Hilal Atendru Ben Neves le Atletico Madrid atrangin Conor Gallagher te chu an pahni senglu antum thu puan aniya January transfer kong kalawin hong tura anni hi senglu antum don ane United team Carlos Baleba chu senglu anlo tum towa ma sen thutluk nei so son le ta yin Baleba mana pau million za panga vel sen ai chuan Gallagher le Ruben Neves te law luna tan pau million za po senglova sum man chu antum ta zok ane Arsenal lampoi ni jang khan thu thar maktak mai anron neya Ballon d'Or le the best FIFA award dong lim Osman Dembele chu senglu antum chin tur thu an soi Arsenal club sporting director chak tak kanti Andre Berta hian ma alak tur thu alo sei towa Paris Saint-Germain atrangin Osman Dembele hi Arsenal team hen senglu antum don ta ane thil har satak ero ani arin oma ma se tum chin te chu thil thei vek ani ya Arsenal team hian Dembele le hi senglu antum don tinani chu ole hati chin hatun tumatan chon ni tapot se thlir tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe le ma tan min han lak pui le ta zelula thungai nom tak tenen point mu chho le zel kan tum don nia